hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Če človek ne ve, ne ve. Če nima izkušnje in ga je strah določenih stvari. No, danes vas bomo malce pobližje spoznali z tradicionalno kitajsko medicino in sicer preden se karkoli odvija, govorimo o akupunkturi, o akupresuri, o moksanju, čemarkoli pa že, se zgodi diagnostični pregled. In le ta je v kitajski medicini malce drugačen. Drugače se ga lotijo torej kitajski zdravniki. Tako je danes v naši družbi dr. Yao. Ni hao. Zdravo. Zdravo, pa me zdravo reče, ne? Miha in Anja, lepo pozdravljena, dobrodošla. Torej danes diagnostični pregled v tradicionalni kitajski medicini. Anja, ti boš danes v vlogi pacientke, statistke. In kako se pravzaprav začne sam pregled, koliko časa pravzaprav traja in kaj vse se pogleda? 多长时间要看哪一些内容？ 一般我们要在30分钟以内完成对病人一个诊断。简单的要分望、闻、问、切4个部分。 Ponavadi pregled pri kitajski medicini traja okrog 30 minut. V teh 30 minutah pa zdravniki kitajske medicine se držijo nekako 4 glavnih korakov. No, to so opazovanje, vonjanje, spraševanje in tipanje. No, bom jaz zdaj prakticirala, kako bi jaz zdaj to naredila, to opazovanje, zdaj, če Anjo pogledam, jaz najprej opazim, da ima take lepe, goste lase, recimo, drugače pa vidim, da se fajn drži punca, kako pa se jo, dr. Yao, kako pa se jo vi lotite? 你怎么看？ 好，那是这个样子。头发的话，也是属于望诊的一部分。比如说这个人头发如果很多、很黑、很浓密、很好的话，我们就说他的肾气很好。 Če ima stranka veliko močnih, gostih las, to zdravnikov kitajske medicine govori o tem, da ima zelo dober ali pa močan ledvični či. Močan ledvični či imaš, Anja. Ja, super. 然后再就是我们一般会望他的眼睛，如果这个人的瞳孔很黑，也说明他的肝肾功能很好，他的瞳孔要很黑，很有神。 Potem gleda oči, kakšne barve imajo in iz tega lahko tudi sklepa na delovanje glavnih notranjih organov. Po barvi oči? Ja, 就通过颜色或者你说这个黑色的浓度。对，是的，越黑，他的身体就越好。 Ja, kakor po globini barve, koliko je barva recimo temna ali pa svetla. Intenzivna. 所以你看，虽然说西方人很多眼睛有蓝色，有棕色，但是他的瞳孔永远是黑的。 Ker tudi sicer zahodnjaki imamo rjave pa modre oči, Azijci imajo bolj črne, ampak ta sredina učka je pa vedno črna. In zdaj pa je vprašanje, koliko intenzivna je ta črna barva v sredini oči. Na kaj je še pravi torej kitajski zdravnik, ki izvaja tisto tradicionalno kitajsko medicino, kajti to je zelo pomembno, da torej, če se odločite za pregled pri kitajski medicini, da so tukaj zdravniki, torej, ki živijo to prakso in tudi tako imajo neke take krasne predispozicije, da bolj opazujejo in tudi bolj lahko vidijo določene stvari, kot torej pravi zdravniki tradicionalne kitajske medicine. Torej, kaj zdaj smo, učke smo pogledali, lase smo pogledali, a jezik bo tudi kaj pokazala? 对，我们还要看舌头，病人的舌头是非常非常重要的。如果他舌头很白，就证明体内有寒；如果他舌头很红，就证明体内有热。 Tudi jezik je zelo pomemben, oziroma izgled jezika, telo jezika in obloga na jeziku. Če je obloga bolj bela, pomeni, da je bolj 这两位都还好，没有很严重的寒 oba 热。 jezika. Nima neke očitne vročine v telesu. Odlično. Kaj pa recimo, kakšni vidijo tudi po nohtih, pa to se tudi to pregleda na diagnostičnem pogledu? 对，指甲也要看。指甲的话，我们一般看这个指甲。 我们是会看它有没有光泽， Pogleda, koliko je leska. 然后它的颜色呢不可以太白，如果太白的话会证明它缺血。 Pa koliko je, ne sme biti niti preveč belo, ker če je preveč belo, pomeni, da malo primanjkuje krvi.
这个我们中医里面讲，指甲主要是看肝的功能。如果肝的功能好，它的指甲就会很亮、很有光泽，而且没有那个竖的或者是横的那种痕迹。Svetli pa leskajoči nohti so znak dobrega delovanja jeter. 这个涂了那个指甲油就很难看出来。所以要来看中医以前，最好是不涂这个指甲油。Lak malo skrije barvo pa lesk nohtov, no zato če pridete na pregled k zdravniku tradicionalne kitajske medicine, lahko pustite lak za nohte doma. Ja, bo bolj originalen. Okay. Kdo bi si mislil, da pravzaprav že samo telo na prvi pogled, na prvo žogo pove toliko različnih stvari? Torej, predvsem me zanima, opazovanje je tisto prvo orodje, smo rekli. Katero so še pa druga orodja ali tradicionalni kitajski medicini uporabljajo kakšne blazne stroje, pa ne vem, mašine ali pa karkoli takšnega?没有，我们没有用工具去检查病人的，我们都是用都是直接接触到病人，然后得出一个结论。刚才说的只是望嘛，然后闻就对病人有接触了。比如说我们会闻，一个是分2种，一个是听他的声音也叫闻，一个是闻他的气味也叫闻。如果这个人他的声音很洪亮，证明他的阳气会很足；如果他说话的声音很小，那证明这个人的气血都很虚弱。Kitajska medicina načeloma ne uporablja nekih mašin ali pa aparatov za to, da bi merila, kako je z človekom. Največkrat pač iz tega stika med stranko in zdravnikom doktor ven spoznava, kakšna je situacija. Recimo pri tem opazovanju glasu oziroma pri pogovarjanju. Nekaj že doktor lahko pravi, če je glas zelo globok in močen, pomeni, da je ta yang-chi zelo bogat. Če je glas bolj šibak, bolj tih, ne, že pomeni nekaj drugega. 然后还有一个就是闻他的气味。如果这个人他生病了的话，他的身体会比如说他有汗腺分泌，他会有不同的气味，有特别酸的气味，特别臭的气味，然后还有他说话的气味，都可以判断出来大概这个疾病在什么脏腑。Ja, čivej, kakor okus čija, pomeni bolj kakor von. Ne, kakšen von ima či posameznika ali posameznice. Ker pač pri različnih boleznih se lahko, vsaj tradicionalna kitajska medicina ga ima tako, no, kot recimo kisel von ali pa kislo energijo ali pa ne vem. To vonjanje, no, je en izmed teh orodij za pregled, ki se pa sicer imenuje isto kot spraševanje in pogovarjanje. 这个就是闻的部分，然后切就是我们直接去接触到这个病人，比如说我们会切他的这个脉。To pa četrto orodje, no, je pa tipanje. Če je pa tipanje, recimo, kar doktor zdaj kaže, recimo tipanje utripa. 然后左边右边都要检查，在右边来说是阳是气。 在左边来说是阴是血。Ne pregleda ga na levi pa na desni. Na desna je yang in tam se bolj pozna qi kot energija, bioenergetski potencial. Leva je pa bolj yin, se pa bolj pozna kri. 左边属于yin是血。对对，是的。Tako qi pa kri sta par, ne? Kri je tekočina, je yin, qi je energija, je yang. In 然后这个是切，然后比如说在他的，如果这个人他说他的胃，eno je tipanje utripa， 放松，pol je pa recimo tipanje določenih točk na telesu。他说他的腹部不舒服，他说他肚子痛，我不知道是在哪个地方，我会在他的穴位做检查。 比如说我在胃，če stranka reče, da ima težave z trebuhom ali pa z želodcem, potem gre doktor včasih pogledati po kanalu, po meridianu želodca, pa da pritiska na kakšno točko, da vidi, kakšen je odziv. 然后在他的胃的经络上面按，如果他痛，那他就是胃生病了；如果是在胆的经络上面按，他觉得很痛、很不舒服，那就是胆生病了。 Tako recimo lahko gleda, kaj je. V bistvu še korak naprej, kaj je vzrok za težavo z želodcem. Ne, če pri stimulaciji točke na meridianu želodca se pojavi bolečina v želodcu, pomeni, aha, vzrok je verjetno v želodcu. Če pa čisto zraven je pa meridian žolča,
Neč pa tam zraven pritisne točko, pa vidi, aha, je tam kakšna reakcija ali ni. Ker če je tam reakcija, bi lahko pomenilo, da je za težave z želodcem vzrok v delovanju žolča, naprimer.还有，比如说像这个病人， In pa še, 他说不清楚究竟是哪里不舒服，他只是说哦，我感觉哪里都不舒服，我也可以 stranka ne more opisati, kje točno jo boli. Ne, pač mi je neprijetno, ne morem točno pokazati, kje. 我也可以在他的背部做诊断，因为 Lahko 人 doktor 体， dela diagnozo na hrbtu. 因为人体所有的脏腑也可以在背部有它的反应，比如说心、肝、脾、肺、肾、胆、胃、大肠、小肠、膀胱，我分别按不同的穴位，它如果 V 有 bistvu 反应， hrbet je tako kot podplat v enem smislu, s to refleksoterapevtsko logiko. Na hrbtu so točke celega telesa, ne, od pljuč, srca, jeter, želodca, vranice, pa tudi teh votnih organov, črevesja in tako. In doktor v bistvu lahko z pritiskom na te točke glavnih organov na hrbtu tudi malo ugotovi, aha, kakšna je situacija z človekom. Ne, čeprav če človek recimo težko opiše, no, si doktor lahko pomaga tudi s tem. Recimo. Odlično. 这个就是望闻切，对，这是3个部分，然后还有最重要的一个部分就是问诊，就是需要问这个病人究竟是怎么不舒服。 Ja, to so te 4 glavne metode. Ne? Van kot opazovanje, ven kot, ko bi rekel, vonjanje, potem če tipanje, potem ta 4. najbolj pomembna je pa pač pogovor. Ne? Je pa z določenimi vprašanji ugotoviti, kaj se zares dogaja, no? Ali pa si s tem pomagati. 然后问就比较复杂一些，因为有很多的问题要问，一般有10个问题。 Doskrat ne so to bolj zakomplicirane ali pa bolj podrobna vprašanja, ne najbolj splošne so pa nekako ta 4 oziroma teh 10. 对，就是我们这个需要的时间比较长一些，就是1问寒热，2问汗，3问头身，4问便。就要问这个病人有没有冷热、发冷、发热。 Koliko je človeku recimo vroče, mrzlo, koliko se poti, koliko se ne poti. 然后问他出汗，因为出汗我们认为也很重要，他的汗多还是汗少，哪个地方出汗。 Ja, koliko je tega pota, kdaj se pojavi, pa na katerem mestu se pojavi. 然后第3个就是问他的有没有头晕、头痛， Potem vprašati po simptomih, a so kakšni simptomi, 还有他的大小便的问题，大小便也很重要。 blato, urin, 然后5问饮食，6问胸，7论八可居断便，就是第5个要问这个人的饮食，他的胃口好不好？ prehrano, apetit, 他看到这个吃的东西有没有吃的欲望？然后第6个就是问他的胸腹部有没有胸闷、胸痛，肚子有没有胀气。 ja, zadovoljstvo s prehrano, pa kako je s prsnim košem pa trebuhom, a je kakšno napihovanje, a je kakšno utesnjenost. 然后7论八可就是要问这个人的听力好不好， Potem pa tudi, da je sluh. 他的口渴不渴，想不想喝水，喝冷的还是热的？ Usta, koliko so suha oziroma vlažna, oziroma koliko je človek žejen, oziroma a rad pije vroče ali hladno. 然后9问旧病10问因，第9个就要问他这个人的以前的他有过什么慢性病，以前有没有受过伤，做过手术这些。 9. je potem malo te, ko bi rekel, zgodovine, no, a so bile prej kakšne bolezni, a so bile prej kakšne poškodbe ali kaj takega. 最后就要第10个要问他疾病的原因，比如说他在生病以前有没有发生什么特别的事情。 10. v bistvu je pa pol že vprašanje v bistvu glede vzroka bolezni. Ne, takrat, ko so se neke težave pojavile, a je bilo takrat kaj posebnega, ne, v življenju, a je bilo karkoli. 所以你看，望闻问切都没有任何的痛苦，对不对？没有用任何的机器，这个是非常天然的方法。 Ja, ne, in vse te 4 metode v bistvu nič ne bolijo, čisto to naravne, spontane metode, ne, nobenih, ko bi rekel, aparatur ali pa tehnik ni kle, no, pa nič ni boleče v bistvu. Vse te informacije
Na pregledu diagnostičnem tradicionalne kitajske medicine. Ja, to v 7 minut pri nas, če greste k našemu doktorju, bi težko vse izvedeli, kaj šele povedali. In vprašanje, koliko časa... No, bom takole vprašala. Doktor Jao, zdaj ste že kar nekaj časa v Sloveniji. Koliko let že pregledujete pacijentov v Sloveniji? 我来斯洛文尼亚已经5年了，我很喜欢这个国家，这个国家空气很好，环境很好，风景很美。5. leto je doktor v Sloveniji, pa zelo mu je všeč okolje in družba. Verjetno poznate oziroma ste v teh 5 letih malce spoznali tudi naš sistem zdravstva v Sloveniji, torej uradnega zdravstva. Ste mogoče kdaj razmišljali v tem smislu, da vse informacije, ki jih vi preverite, ugotovite pravzaprav o telesu pacienta, ki pride na tradicionalno kitajsko medicino, koliko časa bi za to diagnostiko mi porabili v našem javnem zdravstvu, da bi vse skupaj ugotovili? To bi bilo en kup enih postopkov. 就比较一下中医的诊断拿来的信息和西医诊断拿来的信息能不能比较，是不是说西医要很长时间才能发现这个营养的变化？我觉得是没有办法比较的，它两种医学都是建立在完全不同的哲学观点以上。中医讲的是整体观念，天人合一，人和大自然和整个地球啊、天空。太阳这些，它是一个整体。西医是不会去管这些的，西医它是分很具体的东西。V bistvu zelo težko je primerjati, ali pa nemogoče je primerjati, ko bi rekel, informacije, ki jih z diagnostičnimi tehnikami pridobiva zahodna medicina ali pa tradicionalna kitajska medicina, zaradi tega, ker je ta kakor filozofska podlaga ali pa sociokulturni kontekst zelo drugačen. Pri tradicionalni kitajski medicini je še vedno zelo pomembna ta povezanost oziroma ta holizem, koncept celote človeka kot, ko bi rekel, telesa ali pa človeka z zemljo ali pa človeka z, pa ne samo nebom, ampak, ko bi rekel, s kompletnim vesoljem. Ta miselnost je v kitajski medicini zelo pomembna, medtem ko v zahodni medicini pa ta, ko bi rekel, filozofija ali pa ta pogled na realnost ni tako pomemben. Te informacije so tam zelo, ko bi rekel, zelo specifične. Zelo drugačne. Pa se pri diagnostičnem pregledu lahko potem ugotovi oziroma lahko potem že dobimo kakšne vzroke, recimo, glede na to, da smo rekli, da se pač celostno gleda na vse in ne samo simptome, ampak tudi vzroke. Se ugotovijo vzroki? 除了看症状，可不可以发现原因？对，这个就是第二个部分。我们前面说的只是诊断，后面是中医最有特色。跟世界上其他的医学都不一样的，我们叫做辨证论治。Ja, to je pa ta drugi del pregleda. Prvi del je pač ta pregled, drugi del je pa kako zdaj to, kar smo vse te informacije dobili, kako iz tega ven potegniti eno metodo, ki bo rešila težavo oziroma ki bo odpravila trpljenje. To je pa ta posebnost tradicionalne kitajske medicine, kako bi rekel, je ta diferenciacija simptomov in izbira ustrezne terapije. 我刚才通过望闻问切4种方法，我已经有了一个结论，然后这个结论我要去分析它，叫辨证论治。我就要辨究竟是，比如说用8肝辨证的话，我要辨证它气血阴阳、虚实寒热究竟是属于哪一个部分。Ja, doktor recimo z temi tehnikami opazovanja, spraševanja, tipanja dobi neko sliko, nek koncept, potem pa, ko bi rekel, vrže eno mrežo teh, ko bi rekel, nasproti yin pa yang, toplo, mrzlo, površina, globina, ko bi rekel, vrže to čez, pa je prebitek ali primanjkljaj, da pol vidi, zakaj je situacija taka, kot je. 还有像是6经辨证，就是然后还要分析它的疾病在太阳、少阳、阳明，还是在太阴、少阴、厥阴，然后一层一层究竟是在属于哪一个阶段，疾病的哪一个阶段？ Ja, ali pa tudi, da uporabi ta koncept meridianov, ta koncept, kako je telo povezano v celoto, da vidi, ko bi rekel, ne samo kakšna situacija, ampak na kateri točki je, oziroma iz kje prihaja, kam gre, kje se je nekako začela, na kateri
stopnji, ker recimo, da so 3 yang stopnje, pa 3 yin stopnje, ne pa ne vem, ko bi rekel. Miha, veš, kaj me zanima? Recimo, kdo od naših gledalcev je zdaj rekel, pa veš kaj, evo, jaz sem se odločil, grem na pregled tradicionalne kitajske medicine, zanima me, kaj mi bo pravi kitajski zdravnik, ki torej deluje že 5 let v Sloveniji, zanima me, kar mi bo povedal. Pa mogoče greste ravno doktor Jao v Ljubljani sicer. Katera so najpogostejše vprašanja, ki si jih recimo je fino, da se pripravimo? Kako se pripravimo na diagnostični pregled? 需不需要做什么准备去这样做？需要的，就是我刚才说的嘛，比如说他不能去涂这个指甲油。nekaj priprav je, ne, spucati nohte ali pa olje, lak iz nohtov. 然后也不能擦口红。Šminko tudi ni nujno. 不好，不要吃那些有颜色的，比如说咖啡还有bonbon啊这些。Včasih pijača, če ima zelo izrazito barvo, lahko vpliva na barvo obloge na jeziku. In to je bolj včasih res je velika razlika, če je jezik rumen zaradi tega, ker je nekdo pil pomarančni sok ali pa kavo z mlekom, ali pa če je rumen zaradi tega, ker brez da bi to spil. To je res velika razlika.女士最好是不要化妆，因为化了妆以后我们看不到她的面色，因为面部的颜色在我们来讲也是望诊的一部分。 Ja, pač lesk obraza se lahko tudi skrije pod kozmetiko.对，基本上就是这些，这是病人需要准备的。没什么特色。然后，对，这样我们就可以直接的看到病人的一个真实的情况嘛。Ja, v bistvu nič posebnega, ne? V bistvu nič posebnega, stranka glih to, da se pride pokazati. Pa da v bistvu da zna povedati, kaj je. Da bo lahko povedala. A pa da ga zna vsaj opisati. Da zna opisati, ja, kakšen je, ali se oblikuje, ali se ne oblikuje. Najbolj enostavno. Super, odlično. Najlepša hvala za vse te informacije, ki ste jih posredovali. Anja je pa zdrava, ne? Kaj Adren? Singrong是什么样的？jaz kar doktorju to premagam. 是的，我们对可以直接问病人。诚信不诚信最少。这个是不需要。 Odlično. Najlepša hvala, da ste prišli, da ste pokazali, da smo lahko takole spoznali, kako izgleda torej diagnostika v tradicionalni kitajski medicini. Najlepša hvala in pa se vidimo jutri zjutraj.